بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أده أميدايكي مثل سلاغ مولين آ برنامج كنجمها بلنتيرنا مرحبا دنما أميدايكي مثل سلاغكي ألغم بيتكرو أميدا كوفيد نوارا أميدا حالة كتيريغس تيبيفونا بينم وانا بينم تير مهم معلومات جنستين متكا Ministry of Islamic Affairs Korea genda programme ade algome mi program mi genesteni haftaige tinduhu aditta angara adi puraspati mi tinduhu ade algome mi balani hama tebe fonna beenun tere muhimmu ummidi wahaketake mi program ge terega genesteveto ade algome covid nawaraga mi dati halatu golon iruga algomenna dimavi emme bodo iddati kamaki algomen ekiga eggege terega ulemun dia aila fiyawa ituru bayaka baddalumuge fursatu wara boda haniwegen diu ade diriwala munda rannun ehen rashek golunu bayekkam gawanam adi tafat ekege halattaka ekiga ham ekkon alugomme war gina dostake wande e farattaka baddal nuwe dostake heda koranjegen dia enam salgomme program ge terega ham tafat ekege program to terega mifada halattaka gave salgomme aili gulu demehettumuge muhimma kama gule gotum wahage dekewunu ekan kurmattaka kurevidana muhimma kantattaka gule gotum wahage dekewunu enamis me dalgomenna halatu badalwe komissarekan algomenna ge mi halatu rangalogen diuma ekiga me devunu luitaka ekiga war gina farattaka miwani duruga olemundi ailataka badal kurmuge fursat libigen gossa eka algome miyadu mi halatuga gina dostaka fo mi algomenge ailataka badal wairuga demi algomen kantatak bahattami gottaka gulegotu meduge program algome wahakataka dane hasa gotte gama aili gulum mi halatuga weste me hettuma gulegotu algome wahakataka mgendane ade mi mawdu wahakataka mattaka algomenna ke me bayar wedagen devone Sheikh Asmat Jamil adi Sheikh Hasan Latif tebe funas program rabanget ade razkura miyadu sama aili gulumuge tereng algome ha muhim mawlumat ke tebe funa genesteve to mase kuran adi mi halatu gama tebe funa amal kuram be gottaka gulegotu ama dini muhim beenon ter mawlumat ke genesteve to alon balan Sheikh furdo hama a feshumo gotu Sheikh Hasan Latif mi aili gulum mi aili gulum badahi kuruma islam din kya member ka barolo wafa kamettomi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزتي لبيت أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ورا مهم موضوع حقيقة اسمي تكوري بسؤالك إسلام دينوغا عائلي قولون فدما adi badahi kuruma me ekamuga ekan demhettu mattaka islam din barwalani kiyawarakattu ahnun me hagigatuge swara wara islam dinuga wara boda barwal wafawakame aili gulun ufedigen me annani me algon menna sengene faden wara muqaddas gulumaku ei algon me kiya kawenege gulun kawene gojjehe hisabun eoti ma aili gulun ufedi hagigatu den e hisabun feshigen algon men belikamuga wes kirita qur'anu allah subhanahu wa ta'ala mi gojjehuma nuwata mi ahda mi debba fawa namaki mithaqan ghalidha gadawegen wa ahd emi hama ikane mi ibarata algon visnali kamuga vis algon menne enge mi aili gulmaki aadaage kamen nonka allah subhanahu wa ta'ala wara boda mi ahamiyat kan debba fawa islam deenuga wara boda ahamiyat kan debba fawa mi ahdek kammi mi gulumaki hama ehemme miya guligen midennabi kaawenya guligen waragina hukumtake e tartibugen asawe ingeta eyus ekkala mi guluma lolun area nodembege misalaka shariatuge terega himene mi hukumtoge sababun hitu huriha gotaka kantatake nokurawene gotaka bus eme war rangalu hukumtake mege tere badegen as tartib kuref mi wani aili gulumga asas kamugawa kawenyaki ei shari'a agdek kamugawa iru e mi annani wes hama tartib wage ngeta misalaka emme furtam balani kufu hama wadami hunto waliden balairu kufu hama wadami hunto emme furtam mi beleweni ege fahun mi walidinu den walidinu ma fahu mi khitba hu shaylu ma fahu walidinu ma fahu den kaweni mi korawen ngeta rankium sebove mihingos wara gina kantataki macca tartibu fumi onnan hama eya ekuga ege fahun misalaka darin libigen den e bodwegen ta dani ehannta aila ehendai ruas ege macca tartibu fawa kantatake sebore hukum take sebore misalaka darinna konkahala
kantattaketto konkahal wajibtaketto ada kodden jeheni darinna kiri dinuma darin belihettuma hadanata mihinga swaragina hukum take mige teriya shar'i hukum take wadi february ei ehmima mikamun algon menne enge wara boda miya baru defa wakan wara boda ahamiyata miya defa wakan islam dinuga wara fula daira ka meti fula wegen ebade enge to nasabu gotun misala kan nasabu gotun fula wegen ebade ekkirumu gotun fula wegen ebade hama e ay kuga mi kaaveni gotun wes fula wegen ebade enge ehmima mi hama madu fula wegen da gota mi onnani fudewarege bodu ko fula wegen da gota mi onnani dem islam dinu nazarga aila ki mujtama ege matiga binga ele emme muhimmu asas enge ehmi makirit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala wa hikum rabbani wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada warzaqakum min at-tayyibati afa bil batili yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfurun mani adi allah tiyaba mi hunge teren tiyaba mi hunataka ambil lavva adi tiyaba mi hunge aminge kiban daringe darin lavva adi rangal halal taketin tiyaba mi hunan rizq devvi fahe evren iman wani batilan heyye adi evren kafirwani allah ge ni'matan heyye ehme allah subhanahu wa ta'ala ge warabbod ni'mate mi darin devvuma mi aila yakinget ehme algon men warabbod ahammiyate mikama denjehen adi yakuga mujtamoge hamajehumuge asasaki wessama mi ehmima mujtama islahu binawegen annani aila islahu wi min warakum ehmima kirti qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala mi angawani ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara iman wej mistakunne tiyabami hunge amilla nafstaka tiyabami hunge ahul amidarin narakan salame kurashe ehmima mige itura bes mamba fan daringe macca ada koranje wajib taka darin mamba fan macca ada koranje wajib taka mi huriha kama kiwe sage gatuga allah subhanahu wa ta'ala ge deenuga islam deenuga mi aili guluma debba fawa ahammiyatuge bodu kamun asfawa hukum take mi ehen kamun engeni islam deenuga aili gulun ufeduma aili gulun demehettuma e gulun mi demigen diumattaka warabbodu ahammiyate debba fawaka shasmu talun ham mi fashion alun visharak kolli fadan hama war gina dostake midiye algumenna hama ailage terega ke dimavegen hama gulum badai kurmattaka afurusatake gelligen gosa war dostake name salgumenna hama midevigen dia luitaka akiga war gina faratta kam miwani hama ailataka ziyarak kom mi gulum badai kurmattaka afurusatake libigen gosa hama akiga hama mi luitaka akiga se furusat libigen nuda farattake bes e batibi mi halatuga mi haru mi furusat libigen dia farattaka adi libigen nuda farattaku aili gulunta demehettu mattaka kurvidana muhimma kantata ki kobatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هذا ما حسن تيفا واكفر بسفها كره فدان موضوع كي مهم موضوع كبكين يبدأ أي عائلة قلنتا ده مهتم إسلام دين بارلو وافا وما أدي من لبنو فرصتك عائلة قلنتا ده مهتم ألغون من لبنو فرصتك كم كبكين داتي اتفاق كره فدان جينا دوستكفهو Aaila එක එක memberuna baddal nuwe hama gina duwastake bama fahoga fursate holwege mediye den hama hemme me fursatu sadi libe nulaba farataka bas hama mujtama tibekam salagun men handanoga bahatanga beje ade me fursat libum alagun men Aaila gulunta bade kurumattaka kanta qur'ane ki hinetto muhim suwale prathama kamaki allah subhanahu wa taala alagun men mekamaga hamdu kurun allahumma devi fursat me allah devve niyamat ekam galgon men deko e algon men ki kuda gawm ekam gaves abadi madu gawm ekam gaves wasilat madu tanekkam gaves algon men number ma bodeti wasilat magina huriha gotokom bas me fudun terikan oi gawm toga ma haluga mikanta toga uleman data algon men habaratukom fenigin bade ehma efada gawmuta ekantata control nukorevi not control kuran ehadati undugo takike tere wala mundar algon men allah subhanahu wa taala mi devvi faseha kan not me kanta algon men control darage ad genevun mi algon men allah devvi warbod niyamati kam algon men gabol kuran ebeje pratham algon men ebeje ekamattaka allah hamdu kuran amaya ko me libunu fursat
Allah roswa fada gotega hiyo gotuga beenan hifma algon men samal kan abdenga bije niyamataki e algon men Allah niyamat devmun e niyamata shukr eriwanje kamen e gotaka bes e ki algon men e niyamata kufur eriwanje kamen no adi Allah roswa fada amal take koranje sabe kam gas wegen kosgen nuwan e islam niyamata de terega deke gotaki niyamat devmun anakas Allah wa kuttamuma avaswegatun e muslimonge gotaki nam salgon men fenigenda haqiqataki ehnihen din taw ku ganwa te hen sakafet tawga ufawa fada kam medweje kam gawani nama fafata kan aragatuma mifada kanta te koroganda than namas eki algun men islam ekanta koraw gatannon ehma Allah algun men nami devvi mi kanta me niyamate kam gadeki e niyamate hekotu ga shukra da ka me fursatu ge beenon Allah ruswa fada gotegga been fun algun men kam ga samal kan denje hekam ad algun men ge aila ga muhimmo ekik fardun ta ga baddan wagi dostake wa mafawga Aaila taka badalo mag fursat lebge mediye ehma Aaila taka ufaveri monaka ko badlo koron abar muhim kame mihim danna me jehne hama ma fan daring bodu bebe de benge daring hama me fadaga Aaila memberung me dugas in hamonu jehoma natanos kama nafrata rolver kantan eba ove ehma me libon fursat ga salagun men ifada mi simhana badalo wahiduga ufaveri monaka ko badlo kurma warbes muhim samal kam denga beje e algun men libene ves heve libene ves fade haqiqatu kan nonna Aaile gulun takandala genne algun men hivedane ene dere kam algun men kollebuniye dere kam medwer korewuniye motene war bodu dere ke medewun ehno fortam kam ki Allah rasul timaya eba ade miha kaade terwana gulun kendumatti mama se korakam goninum ehma ofaveri monaka go badlu kurma samal kan dinum adi efada misme hona badlu kurun badlu kuran diun ziyara kurun hamaya ko ga Aaila teregas hame kane timaya alala timaga hala hol balala timaya phone kolla timawle nulega bala mi hon ekanjana algon men ziyara kurme jehne efada kantan nukurami honna adi nukurawon mi honna wasalagon men tafat kurme neti e ziyara kuranga beje e mi honna wasama Aaile e gulon tadam hettumataka algon men faratun kuregen ngama sekata kuranga beje algon men ge dinaki algon men kanta kura fada kun mi honna kanta kurma gwala dinenno algon men Aaile gulon kandaluma bayk mase kuri kam gavis algon men algon men ge din gwalani e gulon de mehtuma mase kurma kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuran ei haqiqatu ga Aaile gulon de mehtumaki timaya gulun damahatta mihaka gulun demettuma e nona Aaile gulun demettuma ki Aaile gulun demettuma ki e gulun kandala mihaus gulun tima kaam kurma mase kurum e kan gulun men kandano ga bahattenge beje hamehme Aaila ga gulun demettuma taka muhim kama ga wange bede kommes ka hala gotakon kommes memware namas hadiya goto kommes eche dinun hadiya badlo kurun de miges muhim kama non e gotaka ves e agubodu muhimmu echekavvume e gotaka muhimmu kamennon e kitama agbodu chi dinkama ga samadama ha manor hon terege mesin adane me hitan arafan timanna hala bodu gelme kemi ha agbodu chi kemi dere me har medu ekama me har ulias ken etibi waake e handan attala me har timan deke ulias ken emeti e estima libiken daitor hitame ka fahare ka wegen adan me gulun dem hettumatta muhimmege midane ham de etero kommes kala hadiya dikkollon den eiden bekaro chikam ga wegen nuwan beenuma kurefa de chikam ga adi hasakon Aaila ge terega dirule kuda kudinga mati handa kon ekudinna kommes kala hadiya addi hedon e hage gatu gas war muhimmo kame war bodu loebben ekudinga hitu gas pedigen da kame hadiya de farataka Aaila ge tere war muhimmo gulunta ko pedigen ebadde egoto kuda kudinna edeve hadiya badiya terega ameya ko Aaila ge member ge terega bas balhat hore gotun me balimi hon tibena balimi ulene den e insani tabiyan Allah niya kuro fagoton insanum baliwana den fahareg ay muskoli bali kam goji kam goni nama e den iyada ba fada kanta kenno am usula kunna e fada mi hum bas handa mana tanulla e mahna ziyar kon muhimmo kame e kama ki e Aaila ge mi hen an kama ki e timage muslim akhe kama gawas wegen e bade den hame hemme meki hame kini Aaila gulum ge tere kun no mi kam enane islam maka vi tive e algon men kuran wai hiyo kame kama gawas algon men dekegen ekan kuran me jehne bali mi hana ziyar kuro den e Aaila mi heka vi tive e kama ge wajib ka note kama ge hiyo kon kama ge muhim kan itur wegen dane kan gabol kuran be je den kitma nabiya sallallahu alaihi wasallam bas fule kami enane inal muslima iza aada akhahu
akhahul muslim fa miha ko enage muslim akhaya bali haltu ziyara ko fikam gawaninam lam yazal fi ghurfatil jannati hatta yarji ene ziyara ko fe emburi atubejjama daanden ene wani surugege baki mewa baki jata utere baki jagi terege waki tima akhaya tima bali haltu ziyara ko ewa wagut kolutere note heda kolla wagut koluterega timayen e horeveni surugege mewa bakicha tagutere bakicha terege em e algon men ofa kuran jana halata e algon men kama tere ekama machan Allah hamdu kuran je ekama efat fursata libuniti em e nikameti heli feli no efa bali me karek timanna gos wagut heda kuran ni none enekam Allah matirka swarugege timanna me wagut kala me heda kurani e shur algon men kurwe kama goni nama algon men hitun ruhum ekan qur'an දැන් එහෙන් බස් ෆුලගේ මේන ඉදා හදරතුමුල් මරීද අවල් මයිත් බලි මිහකත මිහක ziyaara කොෆිකම ගෝනින දෙබම ziyaara කොෆිකම ගෝනින නොත මේ බලිහල් තෝරිකතුම් මරුගතුම් පමතික වා මිහ ziyaara කොෆිකම ගෝනිනම ෆකෝලු ඛෛරන් එෆද හාල්තුක ziyaara කොෆිකම ගෝනින දෙබම හිය බහෙන් නෝනි නුබනාෂ හිය බස් බුනාෂ ෆයිනල් මලායිකත යුමිනුන අලා මා තකූලුන් එහෙනේ හැම කෂවර මලායික බේකලොන් ibamihun gadulun ebona bastakan amin kiyum gendawane balimeka ziyara kofa gos bahe banawji kam goni namas ebahuga macha malaka bekala amin vidalwe efada bahe nubunashe ek badlug hiyo bahe hiyo duwa efada bahe bunashe malaka bekala kom machan amin ebe vidalwe faharega miheke enaga hayatuga gos kante kofori mekas faharega vedan efada haltuga eke ewahaka dakam bagutanno ene faraatun heyo kame fenifoti ene heyo kame kureifati ewahaka dakam wagutu ewahaka zikru koramwe ekan ene ka respondamwe hemihina bas ewahaka adu yafada gotaka bonamwe ekamage macha malaka bekalan ame vidalwe ene kofa gos kame ewahaka kame gawani nam ekamage macha malaka bekalan eba ame vidalwe em ei algon faraatun ehm mihaka kurwe badduwa kamuga begen midani e fada kanta algon men ebje rakkatirwa mi algon men me libunu fursatuga kurvidana kantake amaya koga de miswaga faha kure fada me fursatu ade libunu lava farataka bas mi haltaga swa kan algon men hadanuga bahatanga beje ama efarataga aila ebove fare khamar bodu aila kamaga swedana hama wara shawuri kama ko vetu dia dolo hardu hama aila badal kuru ummeed kur ade fursatu nudmun farati kamaga fare go gashigembe Allah subhanahu wa ta'ala ga fadlawantu verikan bodu niyumetta bodu gina guna e tafatu niyumetta wotere mihar algon menna fahi koddewa fa mewa ekeke wasilatan e algon menna amagi gatuke me fursatu galibun war bodu luye aylegun de mettamal libunu war bodu fursate e kuriga kamgonina algon menna ide not chutti libigen ayla farata gos ayla kuga bagut kolan heda mi kureveni ayla badalwa inatuma ko waha dakkala hedan namas miyodu algon menna mi fursat fahiva famewani adi aila algon menna adi hissi gotun etana nodawun kam gavies wachol ko algon menna hame mi hum feni denive midiya dostogo wihafati kudinna mi hum mihar veditaga badlo fati kudinna e horiha manzar ta algon menna e fene med geega tibi kam gos ofi ko tibi kam gavies adi kanumati gon kam gas algon menna bagutum mi hum hala hwal balalebe e mi algon menna aile kulun de mehtuma limfawa fursotake hema me fursotake beeno hegotuga beeno hebomake warabes muhimma kam hame yakoga kurestene fada hadiya fono mukantata evsalogol menna me yogotus oy fursotake algol menna nodon kam gaves doni faharo datur faturu kurumuga fursot holwale fonnero doni faharun eba fonove aylaga me honna ratta hinna note hemes kam ko beeno jifawa me honna beeno fawa taketi fonomuga fursot ebo ove eme e fursatake beenom sifaag algon men aile golunta deme hetto man hama maseke koreven shega waag pulgama me fartoma pashaag algon waag dekkiru gama ishara korevi me gulum badahi kurmattaka adme gulum deme hetto mattaka islam deen ko bar wala wafa minbara gole gotu dama shega azmat ge waag pulge sama ishara korevi aili gulume kandaage algon men libene evs mole nete adaren aili gulum kenduma aili gulum farwa koda kuru migantatta migota kuru me islam deen ko kiha minbar ka mana korwa fa katata kitta ade me kuriga sti dalu fen algon me kuriga dekki wahakan engijjo wara boda islam din ahamiyat kon debba fawa kameka aili gulumaki embima
eha bodu ahammiyata debba fawa gulume alun men kandalun wes Allah subhanahu wa ta'ala ad islam din wes ekan mi hudden nukuran datto eme haysiyatum balayir islam din nazaruga aile guluma farwa kulako adi mi e gulun kandalumaki hama mana kame ingeto hama kandalikin mana kame haram kame ei emvima ekan alun men gotkabes ko gennuane kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fawe واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ما نيكي أدي تيبامهم الله التقوى رواشه එකලං මෙදවරිකො තියබෑමිහුන් එකක අනක සුවාලුකො කංකම එදි උලේ රස් කලාගේ ආදි තිමාගේ කමුගේ ගුණන්ත තියබෑමිහුන් ගුණන්තක රක්කා තියබෑමිහුන් රක්කා තරිවාශ තිමාගේ කමුගේ ගුණන්තක තියබෑමිහුන් රක්කා තරිවාශ එහෙමම එකම අමරු කරබ්බාෆ මිවනි එහෙමම ඒ ගුණ කණ්ඩායම් වල වෙන්නේ ගොතකලස් ආදි හැම එහෙම්මේ මේ ඒ ගුළුන් කණ්ඩායමකි ෆාසිකෙක්ගේ සිෆ එමිහා හෙලිබේ කම හගීගතු එහෙම කීරිත කුර්ආන් වල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මියංගවනි වයක්තඋන මා අමර අල්ලාහ් බිහි අන් යූසල වයුෆ්සිදුන ෆිල් අර්ද් උලායික හුල් ખાසිරුන් අදි එවරන්නේ ගුළුව දෙමෙහෙට්ටුම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අමරු කුරෙව්වි කන්තත්ත කණ්ඩාලා ෆසාද උෆද්දාමිහුන් mi ayatuga gulwa demehettuma Allah subhanahu wa ta'ala amuru kurabbi kantattake mi angawani mi aili guluma nged ulaika humul khasirun ebami hunnaki gellani wege wami hunna mi angawani e gulun kandala kankuru hama yakuga ege iturun kura he amalta Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata ufuligene nudane mi gulun kandala ge hunna mi haki mikiha nurakatari kametto emme rasul sallallahu alaihi wasallam ke sahih hadith gaasave inna a'mala bani adama ta'arud kull khamis laylatil jum'ati fala yuqbal amal qati'i rahmin rawahu ahmad ge riwayate miga mi angawani kiketo miga mi angawani adam ge dariya ge amalta Allah subhanahu wa ta'ala ufullave Allah ge hadrata ufullave komme burasa duhegge rega hukuru wile rega komme burasa duhegge rega fala yuqbal amal qati'in rahimin egotun Allah subhanahu wa ta'ala qabulan nukrabba hutte nufullawane me Allah rahmuge gulun kanala fawa mi hegge amal eme mihiri hama warugade mikama dalil libe kantatta hama eyakuga rahimuge gulun kanalmake eggotakavas algan me hikura warapura ma bodu kamen e ingeta ami emihege macha Allah subhanahu wa ta'ala ge laana bes levige wa kamen e kirit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala ekama behegoto angafe fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ما ني فهتيبامهم فرغس دي أمره جنما كوريك إفدان تيبامهم بمغا فسادكو أدي تيبامهم غايت تما يكمو يقولون كندافم تيبامهم غايب بجن بينهم هي أورني الله لعن الذين غايت تما يقولون كندالا ميهم نكي الله سبحانه وتعالى لعن الذين fahe ekalange euren biiru kurabba adi eurenge lota kanu kurebbi mi nurakateri wahattake datta ehme malgon men mikama rakkateri wange wajhe adi hama yakuga mi gulun kandalumaki suwaruge wanum waras ele kame salgon menna ebenge rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahha hadith ge asave thalathatun la yadkhuluna aljanna timmi haka suwaruge no wadwe ege tereng ekaki mudminul khamri mi ane rabuima devi hifawami anem miha eki waqati'ur rahim rahmu gulun kana la fa aili gulun kana la fa wa musaddiqun bis sihri adi sihru ge veilum tadkurami sihru sihur heduma mikhala kantatta ei tedekkama waake ke mi e gabul korami hawa ehmima
mi suwaruge wan mabbas huras ebele lawnen ebelevve mige sababun mihingos kiyane kamenne warak gina kantatta mige sababun ebehinga emima algon menge macca wajibuge wani mi gulun demehetto faharuga jehe masalega gulun kendige mesinga dan ei insanu kuwes kurave datta emima egota gulun kendijiya den kihinetto hadani hama angan nubune tibenito komme miheko semihege gotuga hifatta en tibenito nun egot ka sehenen nun hadambi hadamba gotaki tinduhoge terege emme maduwes tinduhoge terege egulun qaim kuru ege tereng is nagamiha emme hewkam bodo egem ei algon me kantak koram me gotaki ehenno niya hama ekkala midennevi huriha wa'idtoge tere miha vetten mikama warabboda algon me samal kan denje शायद मैं हमें ना हमें ऐसा बास में देखूं नहीं सब आयर उसमें देखूं वहाँ तो गाली में आएंगे और मैं मुकद्दस स्कूल में गवाह क्या में देखना आइली गुल में गवाह के किधर आने का आइली गुल में बला आयरोगा क्या वेंजे कम गवानी ना हम मैं गुल में के गोतु गालगो में मैं अल्लाह इसमें फुलंग गालगो में एक गवानी का गुली के अंदर आयरोगा देख होरी हम गिना गुलन तक गालगो में उफम वो माँ एक ही गोपे दिखे मियाँ लेके गुलन तक मिहा मुहिम मैं गुल में कभी इरुगा ये ना मैं सम अभी फाह करे फदान से शासन दत्ती हुई फाह करे फदान बाई कांत तक के साथ मुझे गुलमा बुरु वारा कांततके एबे आदे कोबा मैगण गोतके शेहमेन हम फाह कुरवे कांततके मी बुरु वारा कांतते गोतुगा आइली गुलमा अति सवाल को जवाब करेंदे शेह हसन लतीफ को वाह का गने तन कोड़ा का हम कोड़ा तन कोड़ा इतर कोल्ला दलगण में फेन अलगण मुजतो मोगा दलगण में आइला तरेगस दे मी हम मसल जिहे गुलुन केनिगेंदा तन देम फदहा तोगा देकन देनेतिबे एकम फेनिफावा मी हुन कुरविदान कमेगे वाह का हे दान को फंडिते गवाह का नोता කොට බෙහෙක වාහක එදෙමිහුන්න ඒගෙන් නමස් මත නේගෙන් නමස් එදෙමිහුන්ග නමුග අනකෝ කාර්ය ගොස් ඉස්ලාහ කරම මසය කරොම් මිසාලක දෙමිහුම සවාහන දක්ක තිබේ දෙමිහුන් කාර්ය නොබුනවස් ගොස් සම්බුන විදාන කෝ කාර්ය අනකකෝ තිකම වර දෙරවෙගෙන මෙහරොලනේ එන බේනම් වේ සුල්හවා ගොතක වස්මි ගොළුම ගොත කණ්ඩාලා බාවාක බෑන් ඕනේ කිය පද වාහකතක දක්කවන කනකෝ කාතබස් අනක ගුණ්‍ය කිය ගොස් වාහකතක දෙක්කෝ දැන් මේ ෆහරක හිකොෆනමි කියාවඩු ඉතනෙන් හිමි ෆදනත් දොගේ කෙමි හදනේ දෙමිහුන්ග දෙමදෝ දෙබඩුවා මිහ කන්ත කරා හැන එක බුඤ්ඤේ කියනවා නමස් මේ ඉස්ලාම් දෙ එක බාරු අලාෆා කන්තත දෙබඩෝ මනාවගේ මෙදනි දේ දෙමිහුන්ග දෙතරේක මසල ජිගෙන් දාති මසල ඔෆද්දෝ මසය කරාති නමස් දේ දෙමිහුන් සුල්හ කුර්මට්ටක හදේ මිෆදා හගීගත ඛිලාෆ වහක්තකේ එක්ගොතක බස් දී මනා කරා කන්තකේ නො දීන් ගෝවාලනේ කුළුන්ත ගායම් කරම එම් ගායම් කරවෙන් ඔති එෆද බහෙ හාල්තු බුණේකම ගෝණේ එෆද බහෙ බුණු ඒ අවලාකම් බඩගති ෆහරෙග්ග දෙමිහිග දෙමදෝග හම බුණි වාහකතේ එක කොණක කනගොලකොග්ග මසල ෆද එකම ගෝණේ නම ඒ හගීගත එකම ගවස් දිනක මනා කරවා මානේ හගීගත එකම ගවස් එන බුඤ්ඤා මිහෙන් තිමන හොර්තනේ ගෑබුනේ නමසේ හගීගේ බස්වස් නගොල කරුම් ග සවබොන් ෆිතනෙන් ෆද එකම ගෝණේ නම හගීගේ බස්වස් නගොල කරු දිනක මනාවකින් මෙදනි මියා ඉදි කොළ ලුබනා බහෙවස් බුනේ කම නගොල කොග්ගම සෙදේතර සුලහ කරවකම ගෝණිනම ඒ දිනුග උද්ද කරවාෆාකම අධිකම් කරවෙන් මිහක කම් කරමස් දිහෙවර කම මේ අලබුන මෙන් මුස්තමෝග සුල්හ මසලස් කම ගවාහක දක්කා හන්දුග ආයලේ ගුණන් තෝග වාහක දක්කා හන්දුග අලගොමන හම කොල්ලවේන හම හදාදේ වෙන ෆසිහ පඬිතේග වාහක වාතිය වාහක හම නංගන්නලේ තිකොරේ සවාල්ග ජවාබග ආයලේ ගුණන් තකබරු අරා එතේ බස්ටකම කමනෝ අලගොමන හම ෆනිගෙන්දා හගීගතක වරබ්බදහි ආයලාත වර හම එකෝ මේ ලෝබීගේ එත දුවහ කුලේ කෑවෙන කරුම ෆහෝග හම කුඩු දස්කොලක තෙරේග එගුළුන්ත කෙණිගෙන් ගොස් ආයලාත වකිවේ මේ දිමාවා කන්තත කෙම්මේ අදි කුඩු දස්කොලන හම දෝස්තකේ ගුළුම ෆහෝග ගුළුන් කෙණිගෙන් දාතංගේ බාද ආයලා එකක මෙම්බර් ගමදුක ඛිලාෆ ෆෙදේ නෆරත රොල වෙරකුම් ෆෙදේ මේ අලගොන මුජ්තමාවක ඔයින් හගීගත මේ දැන් මේ සවබතක බලාකම් ගෝණේ නම බෑවර සවබතගේ බොරේ එසබෙද්ද සබෙන්නෝ දැන් එකම අලගොන මන දැන් නෙවිදාන අලගොන මෙන් ගුළුම් බදෙහි කුරුමට්ටක කුරංජේ මසෙක්කතන් එදේ ගොතෙක් කුරමොන් නුදාවාහක ඒ අලගොන මෙන් ගුළුම් බදෙහි කුරවෙන් හොරි මසෙක්කත කුරමුන් දාකම ගෝණේ නම රංගල බදෙහි ගුළුමෙන් ඔෆිදිෆා වාකම ගෝණේ නම ඒ ගුළුම් ලොලොන් අරගෙන දියුන් උඳුකම කවගෙන් දාන එම් ඒ එකන්ත ගොළුම් බදේ කුරුමන් නොතේ ගොළුම් දෙම හෙට්ටු මට්ටක අලගොන් මෙන් සමාලකම් දෙම්වි වර සමාලකම නොදෙවි ඔතුම් දැන් මා බොඩු මසෙද්දි මෙන්න මාන එනති මන්නේ ඉස්වාර කරන්ති මන්නේ එනෙන් ඉස්වාර කරම දැන් මේ කො මසල හැඳ මේ ඔති එගොත් කස හැරනෝ
ඒ shaytanage masekata ki egotuka salgon men hi kurafada aadaga masekatano algon men farwa kodo kurikam ga ves eenage masekatuga eena farwa kodo en quran eena warbayi ves nuana kalgon men beje gabul koran e me fad huriya forsatake beenu iblis ifana kan shaytana hifana kalgon men beje gabul koran e golon badhe waraka orgo de waraka anna hamalata ves iturwana kalgon men hi gabul koran beje hameyakuga me deboduwa mihun ekis mujtamagu ulebe adi bay mihun war kura hibes wakam shaytana ge mifada huriya kama kiwes war shawguri kama mihun kura hibwa kanta kama gawegen medani faafat kama goni nama ekama kuruma loibteken ufidigen bade emihe ge hituga hardana iman terikama nekama goni nam namas hardana iman terikama ene hituga kama goni nam e adi kura hibwa kama kaboma kon ena adi ekama kan ekamen Quran ene ekanta kurmanu kurman barola adihen bartake ene hitu terega wative e kura hibwa kam ekam ga wesa dekan ene kon ga hottala namas e iman terikan hitu terega netumun e hawa nafsan edi gowa gom bargo deji kam gawnin efata kanta bar boda kura hibbekin e bade amara majalaka kolla kantatta me honan migiteran bayka kanta ke namas e majalla samasa ke edakala wahakta sobon war bodit masatan ufedikin e badatan e baade මේගෙතර කුරින්දනේ ෆද බයිකල හගේගේ හාදිසාත හගේ බයිකල වාහකත එක ෆරාතු අනක කනගොල කොල්ලෙවැනි මජලක නොත සමාසයක නොත මාබොඩු විශ්නමෙන් නැති කොම්ම මසල ෆද්දා කන්නෝ නමස් එකම ගසවබ මසල ෆදිගෙන් මෙදනි බයි ෆාර් මසල ෆද්දු මට්ට කන බයි ෆාර් මේ කොම්ම ෆදනියතෙන් නැති නමස් ෆද වාහකත එක ෆරාතු අනක කනගොල කුරුන් ගසවබ මසල තං ෆදිගෙන් එබදේ ඒ මේ සලගුන් මෙ මුජ්තමෝගා එක කණක වාහක දක්කා හඳු කලගොන් මං එක හරිවාන් ජෙහ කාන්තත් මෙයන් ඒන පුඤ්ඤ මේන පුඤ්ඤ ඒන දෙකුණේ ඒන කම දෙතරේක පුඤ්ඤ මිෆද වාහකත එෆරාතුන් අන ෆරාතන් නකල නුකුරු එනකල නුකුරනේ එක තිමාය කන්තක නේගේ තිය කියනෝ මේන මීහ කොණගො එන කන්ත කුරික නේගේ තිය කියනෝ නමස් ඒකේ අලගොන් මං දීන් අලගොන් මෙන්න ගෝවාලා කම කන්නවා තිය අදි ආයලා ගුළුන්තක නොත මුස්ලිම එක කොණක දෙතරේගේ ඔන්නම් හින්හිය කම boru aragan da sawaka wati fad waakata kalgon men dekkum rakkatirwa mijene ameya kuga algon men ekako anekaga shortaka belumen netum akiki me kitamme hamajhe demihun kamaga wes kitamme loben ulay demihun kamaga wes e de shakhsiyate tafa demihun e huriya kam eguten nuwan emihunna demihako gina dosteka wandan digu muddategga masala nujehi zuwaben nuhinga mi uleveni ke eggotakas demihunga khiyala fikuru huriya kam eggo vegana konnu eggotakas namas eka kaneka dudi eka kaneka shuratak ihtiramako migota ulen demihunas ingetive masala nujehi gina dosteka wandan mi uleveni eggotas kurindene padan demihunga khiyala fikuru huriya shura eggo vegana konnu ema masa dimawa esabaka wegen medani anekok khiyala fikora abaskali taramen nokuru hurihaves fahara kugetta gonni men jeheni tima fenna gotashe tima beenam wa gotashe timage fikore mita fikora ka wanji heni egotan ekan onnakam goni nama ei masala fedene sabeka maga wegen dan ema masala no fedumattaka aile masata no fedumattaka no to fedigen nodiumattaka algon men kurinje kameke duden jehetantaga dudinu anekok me shurtaka daka wahakataka ihtiram kurun wahakatan aduhun warbas muhim kama kama gawegen dan rangal algun men giye wanner me giye wannane masikatu ma holuga etan erako uluma foga me koda ko hinhama jehlu mattaka ehaskam pilwal mattaka giye me wannane algun men heko ganna algun men asme wade wenne suwaruge akashe eggotuka siko kannuwan algon men aayla geetere mewaden e geetere gas hunnan algon men adu anjehe adu iwen adutake kudiweringa adu daringa adu abe mihage adu shakwata hunnan e ekam salgon men gabul korn gabeje e me tana ge wanum me adta bes iwenakan e me adutaka detere salgon men muamala quran goittake daswefa daskoffa hunnan wan hennon kam goni nama masayata ko fitigen dan hamaya ko geega ole falgon ofi heddaaro algon ma handan koran jana ofi dar ofi go ma hawla wanne algon men geeterege huni adutaka geeterege huriha kantaka hifagen gos ofi wadi kam gonina ofi go masakates nukuran ofi go tur masata ema hawla hisaba enimone anaka me hisaba kam me adewon afetama komme me fada gota algon menge visnu ma fi qura algon menge hiyala shurta bas e wajhe battan kurum
මේ ආයලි ගුළුන්තක බොරෝ එරිය නුදුමට්ටක හමයාකුග අලගොන් මෙන් කිතා මසකත කුරිකම් ගාවියස් මිදන්නේ ෆදා ගුළුම් බදේ කරු මට්ටක කිතා මසකත කුරිකම් ගාවියස් ෆිකුර හියාලා ෆිකුර එග්ග කරු මට්ටක මසය කුරිකම් ගාස් දූදි ගොණකම් ගාවියස් එකන් තෝෆික් දවා ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම තෝෆික් නුදවෆකම් ගෝණිනම තිමායකි කිතම හොනරුවර මිහකම් ගාවියස් අදී ගුළුම් කාමයාම් ගුළුම කමගා වෙගෙන නුදාන එම් අබදුස් අලගොන් මන් හදානක බහට්ටමාන අල්ලාහ් තාලා හදරතක දුආ කරොන් අබදුස් මි ගුළුම් අබදුස් තාසාවම නොත කුරිය වරව සරදනා වුම ගොල්මග මසලා නුජහි කුරිය දියමග තෝෆීක දෙවමන් එදී තක්රාරක දුආ කරොන් එම මි අලගොන මුස්ලිමන වේති අලගොන කම්මසකත කුරිකම ගාවියස් කිතම් එකමග කොරන්ජහ උරිහා කන්තත කලගොන මන් කුරුමා එකගවස් අල්ලාහ්ග තෞෆීකන් එරි දෙන්නවොන් ඒ අලගොන මන් කුරන්ජහකම එගොතුන් ආයලේ ගුලන්ත දෙමහෙට්ටු මට්ටක ආයලේ මසත නුජහි දිරුල් මට්ටක අලගොන මන් කොම්මස් කුරන්ජහකම තක්රාරකන් අල්ලාහ් තාලා හදරතුක දුආ කරොන් ආයලේ ගුලන්ත හේගොතුක දෙමහෙට්ටු මට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ තෞෆීක මෙන් වර්කත් දෙවමන් එරි දෙන්නවොන් شاسل අලුමෙන් හම මේ වාහක දක්කාහෙන් අලුමෙන්න වර ගින දොස්තක පහුග මෙවැනි හැම දුයිතක ලිබිගෙන් ගොස්සේ අලුමෙන්න ගින ෆුරසතක මෙවැනි ලිබිගෙන් ගොස්සේ ආස ගොතෙක් ගහම මීගේ තෙරග එම්ම බොඩු එල්ලු එක්ගේ ගොතුක එම්ම බොඩ පහ කරගෙද්දී කමකි එරරෂුන් අනෙරෂම් දතුරු කුරුමුග මේ ලිබිගෙන් දිය දුයිත එයා එකී ගහම මේ උසූල් තකක මින්ගඩ තකක තෙරෙන් වකි حالت එකක ගති බේෆලොන් නකම රරෂ දියුමුගේ ෆුරසත වෙස්මනි ලිබිෆා ආයිලා කාර්ය දියුමුගේ ෆුරසත මෙවැනි ලිබිෆා මියා එකී ගලුගොම් මේ ආයිලි ගුලුන්ත මිහාලතුග මේ ආයිලා කාර්ය දායරු ගහම කොමගතේ විස්නංජර මොහිම කන්තතක හොන්න නාමකො කුරින් වෙජ්ජ අලුගොම් චුට්ටිය නගාගෙන් හම රෂද්දා උසූදු නෝනියම ආයිලා කාර්ය දා උසූදු දියුමුගේ ෆුරසත නොමියෝතිකි එන්කො මිහාරුගේ මිහාලතා ගුලි ගලුගොම් මෙන්න මිදෙවුණු දුවිත කායකීග ආයිලා කාර්ය දායරු ගලුගොම් සමාල් කන්දේ මේ කන්තතක කිකො බෑතෝ ආද මේග මේ අලුගොන් හිතන් අර එච්චකි මේ අලුගොන් ගෙතරෙන් බය බේෆුන්න ආදිවස් මිකමකි කියාවරගේ කමෙක්කන් එංගි වඩන්න නුගන්නවේ යා මදු බේෆුන් කමුගාවියස් මිකන් අලුගොන් වෙන ෆාහගේ බොකරවේ මිහාරු මේ ආලමේ වබායක අලුගොන් මි කියනි මුලි දුනියේ අලුගොන් මෙන් කහල කුඩ ගවමක එකඤ්ඤ දිමාගෙන් මුලේ මස්සලෙන් මේකි මුලි දුනියේගේ බොඩති කවුම් තබ්බස් එවලනි හැම මේ ෂේඛ් අස්මත් එවිදාලි ෆදාන් තංකල කුරියග විදාලි ෆදාන් මේ බොඩති කවුම් තබ්බස් මිතිවි හැම හදාන හොස්සෙ අලුගොන් මෙන් වියා මේ කුඩ ගවම එක්කම ගාවිය සදි ඉරාත් කරවියා හැම එම්එම්එස් කොම්මස් වරක මේ අනේ මේ හුම් මරුවා අදදස් තංකල මදු දත්ත එහෙම අලුගොන් මෙන් ගේ මේ වැක්සිමස් මිහාර ගා ගන්නක වර බොඩ බයක දෙවිජ්ජ මුජ්තමාගේ මේ එගොතුම් බලායර අල්හම්දුලිල්ලාහ් යදන්න වෙන්නේ එහෙනම් මේ දන්නම් මෙමුලෙච්ච කි සිහි ගොතුම් වර බොඩ ගොංජ හුමේ අලුගොන් මෙන්න කුරිමතේ මෙවනි සිහි ගොතුම් වෙස් අද ඉක්තිසාදී ගොතුම් වෙස් වර බොඩ ති ගොංජ හත සර්කාර වෙස් දිමාෆ් මෙවති මේ එතබ්බයක් මරුවගෙන් මිදනි මුලි දුනියේ බලායර ගා ගන්නක මිලියන කබර ගෙන මේ මරුවගෙන් ගංජ මේ බලේක එකමක සල්ගොන් මෙගේ තරේ බය බේෆුන එකන් කබූල් කරවවාක බෑන් මෙන්නුවේ හැම එහෙම එතබ්බයගේ වියෆාරි ගෙල්ලිගෙන් ගච්ච මේ හාදා බොඩ කන්දත් එකෙන් ගෙත් ඔමුරුග එමීහා මේ එත බොරෙන් උෆුල්ලාගෙන් කරා වියෆාරි බංගුරුට්ටුවගෙන් දෙමුක ඒ කුඩ කමන්නෝ එක්වත් කවස් හැම එහෙම ඉස්ලාම් දීනුග එම්ම ෆුරානේ වෙස් ගෙල්ලිගෙන් දෙමුක ඉස්ලාම් දීන් බාහිරින් නාලන් නේද එහෙම වීම මකාසිදුල් ඉස්ලාම් දීනුග එම්ම මුහිම් මක්සදගේ තරේග එබ හිමනේ ෆුරාන සලාම කුරුමා අදි මුදාරක්කාතරි කුරු එහෙම වීම මේ ඉස්ලාම් දීනුග මිකම මිහා බොඩු අහම්මියත දී ෆවායිරු අලුගොන් මෙන් එව ඉස්නංජේ මිකන් තක දෙතරේග වර බොඩ සර්කාරුන් HPA අලා ෆියවල් තක දෙතරේග මේ එය හොර්මෙතරි කොන් හිතා එයා එගොත අලුගොන් මෙ අමල් කොග්ගේ නෝනි අලුගොන් මෙන්නක සලාම එක්කම නොලිබෙන්නේ ගෙත් එහෙම නිකම් බල්ලවා මේ මිහාර අලුගොන් මෙන්ගේ මේ රාජ්‍ය බස් කිතරාල රැෆිත මිහාර මේගේ කොම්මෙ ෆහරක්වස් ලොක්ඩවුන් එක ගොස්ගෙන් ෆොරබන්දක ගොස්ගෙන් අලුගොන් මෙන් එත දුවහකු එහාලුග ඔලගෙන් අනෙක්කාවස් මියති එම්ම ෆොම්වස් මි හිසාබ ආදේ දැන් අනෙක්කාවස් ලුයි
dinima algon men beenu ha gotaka ole mejji aden anekka sama ekkala furabanda dammi jeheni nget etabbayge mi ane etabbayk marwe etabbayge wiya far bangruut wegen danje ehme e goten non algon men beenu wani ki algon men beenu wani mi midannawi irshad taka e gota algon men amal ko mi HPA ge irshad fiyawa islam deenugas mikama irshad debba fawe ingeta me misal kalgon balama hinga quarantine ge usulaki mi ei islam deen emme fortama algon men taaruf kuri usul enunta kirit rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith furta ko algon men kalefan irshad debba fani mi ta'un bali rashegga ulekama vejjiya irshakatte baami hun narash adi erashuga timmi hun ehen rashaka nudash minun to mi quarantine ge usulaki ehmima e algon men ge din algon men hama ekama bes irshad debbi adi hama ya ekuga mi eba angawa rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ge aswe firra min al majzum firaruka min al asad singaya birun mi rakkateriwan duwa fadan juzam bali jehfawa mi ha ekar bulat balita jehfawa mi ha dura dash emme durwe gannashewa emme mi be sargon menne ebe enge bodu bayye mikale gaangen ara bodu bayye mi algon ngi mujtamu terega ule iru ebbe ko ne beka gadur ko gen ulen jehe ka mihiri algon mengi ding algon menna barol bafawa kantatta ekamaku mikankam mihin hunne irwas algon menna ka mikankan rangalaka olumennu fila detta ei miga dimawa masaleki ehmi wara lui kon algon men mikankam minagani furabanduga e ule halatu es algon mengi hitaka fahun anekka snara ni wara derakam hagigatu ehmima algon men visnan jehe mikantatta ka detere mioti anekka algon menna fursatel libi fa idu banduga algon mengi ailaya बदल कोल्लन देवेन फुर्सत लिबिफा एहमीमा अलगन में एम्मे बड़ समालु कन देमवी आइला की तरह ओलेने वरा मुस्कुली मी काफाइन बप्पमें मा काफाइन माममें बप्पमें मिफदा बेबे फुल उलुवान एहमीमा बेबे फुल नकी उमुरुन दोसफावा बे फुल न वीमा बे फुल के रक्का तरी कमट टका अलगन में विस्नन जहन हकीकत इंगेत ehmi horiha gotaka visnagen HPA ge irshada eggota me aili gulum badahi kurumattaka gaaduruko mask alagen ulumaki war muhimmu kabe hagigatu ingeta e horiha gawait kamal kun misal quarantine wanje vejje ko vejje quarantine wege e horiha feol take alagen algon me aili gulum badahi kuran jehani hagigatu ingeta aila kariya diekam gavis algon men amal kuran jehani egota ಯಾದಮ್ ಅವಮೆನ್ನ ಮಿ ಕಂದಿಮಾಕರಿ ಗೊತ್ತು ಅವಮೆನ್ನ ಮಿ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯ ಮಿ ಹಾಲತ್ತು ಮಿ ದಿಮಾವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತೌಗೆಸ್ ಬಂದು ದೋಸ್ವರಾದಿ ಆಕಿಗ ಕುರಿಯ ಮೇತಿ ಅಳಗೊಮೆಂಗೆ ಹಮ ಅಬಹ ಏದು ಕಮ ಬಾ ಇರುಗ ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ದೆನ್ HPI ಮಿ ದೇವೆ ಇರುಶಾತಕ ಮಿ ಕಂತತಕ ಬಲಾ ಇರುಗ ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ಹಮ ಪಾಹಕುರಗ ಮಿ ದಾ ಇಕ್ಕಮ ಕಿ ಮಿ ಫಾರುಗೆ ದೆನ್ ಈದು ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ಆಯಿಲಾ ಕಾರ್ಯಂಗ ಬ ದೇವೆ ರಜಶವೆಸ್ ಬ ದೇವೆ ಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಮಿ ಎಬ್ಬುಂತಕ ಮಿ ಹಪ್ಲಾತ ಬೇವಮಾ ಮಿ ಈದು ಫಾ ಫಾಳು ಕುರ್ಮುಗೆ ಮಿಂಗಂಡು ತಕೆಂ ಎಬಯು ಹಿಪಾಟನ್ ಜೆಹೆ මියා එකේ ගලොම දෙන හිතාරන්නේ මේ ආයිලි මේ මුස්ලිමුන්ගේ මිෆද ඊයුතවග ආයිලි ගුළුන්ත දෙමෙහෙට්ටුම අලගොමෙන්න කුරවිදාන මොහිම කන්තතා කි කොබෑතෝ හැම යාකිග එම්මෙ රංගලු ගොතුග ඊද ෆාහ කුරුන් අලගොමෙන්න මියොන්නනි කොන් ගොතකත්තු හැමි හාලතාවස් කුලේ ගොතු හැම බයකල් දෙපන්ත අද ඉස්ලාම් දිනුග මේ එබාද අලගොමෙන්න වෙස් ඊදු දැන් ඊදකී හුරිහා මුජ්තමත හේගස් නොත හුරිහා සකාෆත එක්ගවස් ඒ දුවහෙග්ග උෆා ෆාලුකෝ आयले गुण तदे मेट हम फद कांत तक दुहाय गहिगा मे दुहाय नो दोस्त तक दे मेगा अलगुण में नफा करवे नेकम कवेगेन दान एहनी हम मुजतमा तोगा आमगत के ईद था कि ए कुलिवरा मजला राबुयमा एकी फाहिश कांत तक बस का लिमिट नेति फद गोतक कुरंग ओन दोस्त गोतगा गिना मुजतमा तहेगा ईद फा करेगे मिदाने ईद बन मिकम गवनीनम मान कोरेगे मिदने मिफत गोतक आमो इज्तिमाई मिगणतक खिलाफ तिमा बेनुम वा गोतक उलुमग फुरसत लिबिगेंदा दोस्ते गोतु नमस मेकी इस्लाम दे दन्न मिगणतक एन्नो मेकी इस्लाम दे दन्न गोतुग अलगुण मेन्न बयान को देवा फा गोतुग
islami usul take bo hore e algon men fahana ala no deven usul take e algon men ge gon kam gaves beru gon kam gaves notaba ki duwa hebu makon fahana ala no deven min anu take usul take hudud take e bo hore islam dino ga kanalo ba deba e mi ekanta algon men eid faha kormunga salgon men balanje kan take me danagal idaki algon men anna ufa verdu hen edu heg kulwer kulma fa faala kurma me kanta take algon kura duwa he e islam di mana kura kamenno namas purim denne hududuga wahaka ba ade amaya kuga algon men islam dinuga anna eyuta mi annane hamekane kulewara majaluga maana genno pertama fitur ida algon men badakam gawni fitur id me annane algon men ramlom mahoga hifi rode aguligen ramlom mahoga rode ki algon men dinuga errukum e ramlom mahoga algon men hifi rode aguligen anna ide gotuga fitur id me annane hamaya kuga fitur iduga pertama kamakam me annane allah kottamu makurave darko namade em algon men id fetigimis midane allah kottamu ma ekuga em allah glu men neti algon beeno ha gotuga hawa nafsa tabavegen Quran ha kama Quran onna Dhuvasthake gotu gono duhe gotu gono algon men islam dinuga idu me annane e me salgon men war muhim darastake me hage gotu me dene em idu namadaka guligen den e foga me kemboyma aada men ziyar kurma kuliwar kulma me kanta tenge ba adam e ako gawas haman namado gotu namad kurunga ba ade e kama algon men naka me do kolleve kannada idu terega umakunna ame akuga ekako anekaga haggotaka hurumetterukon hiturun eba aade mi dostoga samay haggotuge bawe mihege hagga kalgon mennaka arayan noganeve magote mihako danikon ena egaya fenjaha kolejaha algon mennakan hedena goten nowe islam diinuge enege ruhumen neti note ena sekamo kolivur terega sakarajjamu terega ba nuwakam gonde magoten daha mihege me egota gaya bolan erume hem ibaratkum banakam gonina me kalgon men islam di hudda kura kante kenno egotuga bas mihunga haggota hama rakkateregen waakalgon moje yiddu hobes faha koran fahareka mihako hama me fadawa ko kamoni ei yiddu haka bitive me mukuran dawa ke algon men henno bes kota ko bes pugot kanni mafane hen me kantata ka salgon men beje he rakkaterwan idu ga algon men fa faalo koran manda hendu ka bes ema yiddu rajya balakam goni nama yiddu war muhim kamakam ga eva ove kemboy muge kantata ema egotun me komegega sama hendunu sa menduru keon eba ade de menduru vejiya amagotega kokolonu ataden me den bakari echi den e madubay ko rajya kama ko behnu ko rajya e pada me keon taka dawat living ebade em hasa kon aile farata kon di fon dawat gabul kurun e warbes muhim kamakam ga gendane aile gulun de bhettu mattaka the me ke hama ken aile gulun not ijtimai kame gotu genno mekan algon men deken ve dini kame ves meme eka kon eka ko de dawat gabul kurun kiyama ka dawat dini hemji kawne e gabul kurun e den gabul kurun je fada uzure nekam gawni na dawat gabul kurun islam dinu ga menen hagge ge gotu ga eka kon eka ada ko dejje haggoto ga mekam ves meni ge medane em enaka kon eka ko aneka ada ko dejje hagge woni kam gawni na mega mane ke ei da algon me ekama me uzuru bayan koran hori kante kenno ei algon me kan koranji kante ke men efada muhimmu category ge terega mi kanta himeni ge menane kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam basule ge men haqqul muslim ala al muslim khamsun riwayat ge men em muslima kan muslima ka da ko denje haggu te ke baade fas hagge ge wa ke men e terega ekama ka menane raddu salam salam go ala kam goni nama salama jawab dinu den eka koneka ka badlo handa salam goun islam dinuga war bada baralo wa kama goale fa wa kama salam am kurun me afshu salam me ifsha me salam am kurun me istag medu ei waran hiyo ma kama goge medani ade kam go sabun etak kanta take tartib bagi baad hiyo etak kanta take ema mi hak salam goale kam ganina algod men tum fitalafa nota demo gojjahala er jawab nudidiyun algon men nak hodeno hagge gotuga men ene ada ko den hagge gotuga islam denu mangan era salam algon maraddu dinu wa alaikum salam algon bunanje hagge gotu kan alwa mani de menane wa iyadatul marid bali me hona ziyara kurun emti maga danna mi hak gati maga mi hak bali uji kam gani nama ene ziyara kurun ei ene ada ko den hagge gotuga menane watiba'ul janaiz adi enege janazaga baawerigon
kashna maadu na to da tan dium wa ijabatul ad-da'wa da'wat libijkam goni nama difkam goni nama da'wataka ijaba dinu damiana wa tashmitul atis mihaku kimisan ala fa Allah hamduka fikam goni nama ena ya rahmakallah buna dua kuru ema dawwate difkam goni dawwat qabul kuru mianne mi dennevi haggu tawga category terege aadaga ijtimai gulumege terege ekam non ever ma mati darajega islam dinu labba fa em aala faratun ede dawwata ijaba dinu te faharega mihaku buna ekashige baden eyuddu timanna dihage barage kiyenhe daane nagalo wahkenge e algon mujtamauga yeddo hagigatuga wara me ijtimai mahole me nani am komme mihakos beenawan ege ziyarak koran e madhiya barge wannanga bujje em komme ge kon hunna hurhiya chara habala ke on ek koran kam namas ege kodamin wadela salango wala me timanna gosul bayan kolla e hadal he kam gonne samihun wahake ke hitun kangabul quran ema ei islam denuga warabas muhim kam gawage medane mihak dawat dif kam dawatu gabul kurun ade mi eedu galgonu men gulum bade kurmatta kawas kurun muhim kam ga mikam wege medane ya hame yakoga kuristane fadan hadiya badlu kurunga baade tenkit rasulullah sallallahu alaihi wasallam basfulage menani tahadu tahabu tebame ebbe kanebbe hadiya deshe erun tebame ebbe kanebbe deke lobi ufidiken dane ebbe kanebbe deke lobi wane emi am hagigatugas mikam tajriba kollevunima ihsas kora mihim beeba mikam mihin eba we e timaya alala timaya he for koddi ule mihka de terega mihun adi kitam waraka masajassan fitan fasada ufaddan unukam gaabes waran undugu kamaka we hagigatugas ede terega fitan fasada fedigen dium enen eba gabul kuret midiyam host manna mevene ecche hama hadiyagatu fono wadine timanna bunagena konone namas timanna men hama golun demettumata kana korakame ke enama libeti ke none timanna men fono namas timanna men haja otitiwe eneken sas korweti ene korakame ke em ede tere mihek wade fitan fasada ufaddan unukam gaasam hagigatugas waran undugu kamaka wegen de em ei aila golun tad demettumata ka lobi iturukumatta ofidumatta fitan fasada nafrata mekan natal mataka warabas muhim kam gawegen ebade hadiya badlu korum de mega kurimis denne fadan e hadiya ki ei ma agubudu ma bodu echkam gabun kom hen lazim anutima ga hori gotokum wengen me warakan heter kam foro koddiru mega muhim kam gawegen edani fareg ham dikolla ham kurukuda ade ebar ma bodu ade dikolli mi ha ka bore hiyokam bodu kam gas Allah taala hadratuga wegen hingadan adi ei fareg timaga mole haya badalu wege hingada pad kam gawas ekam wege hingadan ameya koga e kuda ehi terikam for koddem wagutu e libunu mi ha wes libunu war bodu ehi terikam ga faharega wege hingadan adi ena ge ikhlas tere dua ga sabum mas Allah subhanahu wa taala timaga hayata kon ero kihine kam badlate kan annane kon pad musibat ko tima salam wege dani e kalgon menne inge kan tekeno ema hadiya badiya badlu korum war bes muhim kam ka wege ebade amaya koga kuristane fada me fada kantoga salgon menge dua otun hinniye otun ikhlas tere niyaten otun warabes muhim kama ka wegende nikamit hale gole kam gawani nama emi hunge nikamit halun aragatu mattaka Allah taala hadratuga dua kurun dati halu gole kam gawani nama emi hunge ammati tanos koddum dua kurun adi emi hunnaki emi hunna Allah devvi rizqaka ruhigen wa adi shakwa kurum neti durul munda baykam galle bangadi Allah taala hadratuga dua kurun de faharega mihaka suwala ufaddafana mihen nan ganewmo e faharega emihun amma tanams vore emihun hege kamuga faharega mun kashigen ve emihun ule haluga Allah ruhigen ba haluga emihun haya vet kurum em abadu semen hege medur koddefun e egota dua kurun e muhimmagende adi Allah taala tanas kamuga durtabas emihun hege niyumata gotuga holwa devmange dua kurun warwas muhim kamaga wegen ede em pada huriya haltaga salgon Allah taala ge onna gulun Allah taala dennevon e algon men handa natala gennowan e me pada gotuga algon men kanta kore kam goni nama yiduge ufa eta gune kan itur wegen Allah irat kore biya dana ya shalom program ni mala wagute samwar kare wati muhim beran ter mawdo ka algon men wahaka dekewoni algomenge ආයිලාතවගේ ගුළුන්තක කීගේ සවබුන් අල්ගොමගේ මුළු මුජ්තමාගේ හේවා සර්තේ කුරාන
ma gulumege wa kalumenna mi dekegen de admi halata guligen alumenna mi gulunta itora badahi kurmatta ka fursata ke libigen dia kamuge ufaveri wahakata ke alumenna mi dekegen dia mi alumen kam mi program ge terege mi dekegen wahata ga ali gam belun terena devan fahu message ki ko bato ad hagigatuga aili gulun mi komme halatega salgon men damahten jehe ei me bayyegge terege kamugavies mi fada nurakka tere kamegge terege kamugavies adi am halatu kamugavies komme halatega salgon men aili gulun kanalaginwa ekan algon men miha mi dekkunu wahakan algon men hiwani angijje ehme ekamattaka samalu kan dinuma adham ehme sheikh azumat ifaha kurme fadain algon men mi aili gulun dem hettu gas emme boda balenje hani allah ge rasula sallallahu alaihi wasallam angawa fawa imuge tereng ekan kan ko idu faha kurmu gas aili gulun e bawe adi mi amu dostahuge aili gulun e bawe mi huriha kamek gas algon men ge mingana ka wanje hani islam deenuge mingana emme minganu kassalagen gosgenwane ehen gossiya ege algon mege dihayatuge baajwari kan gellige ngada emme ekam samalu kan dinuma algon go walani ya shazma ko ta hambel terna devan faga mesej Allah subhanahu wa ta'ala algon menna mi devve mi lui kamaga beenon hegotuga hifuma samalakum dinuma adi e hegotuga duwasta memor koddewa man adi Allah ta'ala hadaratuga duwa kurman huriya be fulmas hadama bahattawa ya adi me fulmas bayar wada algon ham beenon ter muhim malumat ke devike matta kawar boda shukr ganna ad miyuge ummeedaki program ga algon me wahake dekki aili gulon deme hettuma gule gotun hasa gotegga gina Dhuvasthakakafahu algon menna libige media luitaka ekiga Aaila Kairiah devi e Aaila ekiga algon men durgati begen gulum badahi kurumabure bodan e gulum badahi kurumuga fursat ke libigen diya kamattaka e gulum badahi kuruma gule gotun algon menna me wahake dekke on ege iturun hama algon menna mi fursat libigen nuda farattakum mes aili gulun deme hettumattaka hama algon menna libfa tafat ekeki wasilettawge meduweriko e gulun deme hettumattaka masay kuruma gule gotun algon menna mi wahake dekke on algon menna enge midakamaki ma muqaddas gulumekka mi gulumaki algon menna e gulun kandage kandalum ge eves furusaten oy guluntake nunkan aayli mi guluntaki enkam algon men hama komme halate gaves komme goteka kantata medweri kam gavi namos mi gulunta demehettu mattaka gadala masekkete kuranga beje ailage tere mihe ko algon menna gulun kandala masekke kurikam gavi namos no algon menna gulun kandalikam gavi namos algon menna ki e gulun demehettu mattaka masekke kura bayaka waanga beje kan algon menna mi dama shehunge wahaka fulun fahagwege midiyei miho gulun kandala fikam gawina me gulun demehettu mattaka isnaga mihaya hore hewkam ge wahake salgon menna mi program ge terega ham bayambe ge midiye mege turun hama he algon mi gulun demehettu mattaka kurvidana muhim kantatta kan ishara kurvegen diya algon men kurimatiga idu aingeruga iduga ufa faha kurmuge tereng aili gulun demehettu mattaka kurvidana muhim kantatta ka salgon men ge mi program terega ishara kurvegen midiye ando umid kurani hama tiebe fonna beenun ter muhim maulmatta ka vikama algon men beenun wani mi deve maulmatta ka egota tiebe fon amaltan islah kurebu tiebe fon hama ekane adu wahala du kolla wahagata ka mi wahakata no heddemu algon men ge aili gulumge terega masalta ke hurikum ge wani nama avahan e masalta hallu kurmattaka ha miyadum feshigen bes masekketta ke fettemu egota ka bes mikantatta de ma gena doswegen aili gulunta ka duruga ailage mihaka gulun kende fede ma gena dose fo poti ma den ala anula du kollum abbore bunnu ullum ge visnu abbore bodan avahan hama egulum bes demehettu mattaka masekketta ke kurebu me gommidake adirad kurebe ummeedaki misilsla ga program take algome hama genestena meeduge program belle veti emha bedun terina war boda shukr dannawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله